पंचामृतेन स्नानं मध्यं प्रदर्शये मुखपङ्कनमजलदत्त्वाः वरदो नवाः दीप्यमानो आयुवनादिग्रामो कौस्तूरिकारको धमाये नजगुदा दीवीन पुष्पै प्राणहां उपचारितन्नव गृहाणं परमेश्वर मया निवेदितमवगत्या ब्राह्मकल्याण हे कविधुर्जनाचरणं समर्पयामि सुधस्करो कावेरी नर्मदावेणी तुंगभद्रा सरस्वती गंगा जमुना सप्ता स्नानार्थं प्रतिगृह्यते सज्जनानां सुधवायुरं स्नापयामि वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रमुद्रं प्रदर्शयत् वमुखभञ्जनः वञ्जलधरदत्त्वाः गन्धिर्घण्टाचालय गन्धोपस्थिविदाय वमदेवसन्तुष्टां वर्गो भवाः यज्ञपवित्रं नमः नमामि सर्वैरुद्रा श्रीगुणो देवतामया जप्यं पवित्रमुग्रं प्रदासयत् ओं मुखप्रबन्धनः ओं जलधरदत्त्वाहमकिरञ्जनघण्टाचालयजगन्धोपस्थिविदाय देवसन्तुष्टवरदो भवः ओं आधुतसिंहो देव शरणगतपालभक्त्या समर्पये तुभ्यं मंगलेशाय नमः सत्यनारायणाय नमः आद्यशक्ते नमः सत्याय नमः विश्वसे देवदेवः शरणागतपालवे भक्त्या समर्पये ओम श्री नमः बृहस्पतये नमः पुष्पाणि गोचराय नमः पुष्पाणि गोचराय नमः पुष्पाणि गोचराय नमः पुष्पाणि गोचराय नमः पुष्पाणि